If you keep shaking me, keep shaking that. If you keep shaking me, keep shaking that. Dobar dan ljudi, dobrodošli u novi video na našem kanalu. Danas je na red došao petici challenge. I ljudi, namjeravamo snimati još telefonske zajebance, ali to ćemo još vidjeti kasnije. A sad se vratimo na peti challenge gdje možemo krenuti. Znači 3 peti challenge-a u 1 minutu. On će štopati vrijeme, ajde. 3, sad. I ljudi, još 10 sekundi da ćemo proučiti 2 keksa s ostala. Bude kukat suho. I to je gotovo. Ljudi, on je uspio, sad je red na mene. Znamo še suha usta, dok je ovo suho potu. Ko balbu. Daj, 3, 4, sad. Ja još jedem, koliko je suho, moraš 2 pa 6 jedem. Sad 30 sekundi plus. Hvala jedemo. Eto, 45 sekundi. Da se primakneš kao evo ljudi, minuta je prošla. On je pojeo 2, ja sam pojeo 1, znači on je pokledio. Evo. Samo da se nisam ugušio. Ovo je nemoguće. Znači, još smo planirali snimati Čebi Vano challenge, znači to vam je challenge. Stavite bombon u usta i možete reći Čebi Bani i punite tako usta bombonima dok ne uspijete reći. Ali to bi bilo to što se tiče ovog klipa. I vjerojatno ćemo raditi i smoothie challenge. Zato ostavite like, share i subscribe. I ljudi, uživajte!